общем, подарам розӣ шуданд тоя моба. Боз гуфтанд ки ба шумо як хона тӯҳфа мекунанд, як мошин ва як бизнеси тайёр. Бизнес? Но якта нюансаш ҳаст. Шумо бояд падари мана дадаҷон гуфта гардед. Сифта накун. Дадаҷон мегӯед. Не, ахи, то бачкуча. Мата думата то чон набегуму? Тобки, ой. Сали обрӯҳай, обрӯҳай. باور کن تو یه من نباید خزدو همین؟ ها همین؟ هگه میتن گفته کش به یک مشو چه بیده که؟ شما خزار من Я бака казори. های ازو Таната пашту. زدو اوه کو پول کای میتین سوسیاما امی خزار اوه کو پول حاضر ندید شما ادام میکشم فهمیدید ما سه کس ما میکشم اکو شو ҳозир як минут со ҳал мунамма. Ҷон дилам. ҳап ту телефон ам телефон кунӣ. احمد تو خانه را بای دادی ماشین تا بای دادی تلفن تا بای دادی اما قطع اوچت کجا میرم تو میفهمی که خانه را بای دادی خیلی احمد تلفن تا بگی بازی کردن هم میخوان دیگه بازی نکن Ака, ягон сум қарз тема. Ба кай мер қарза? Кай дар кор чит бугу ҷоштам ёрум сум таметин. Аниқ? Ам ҷоштам мегирам ёрум. Мара дар корам. اما در سنم دانم نخیزان تو مرا ای ملیمه جان مجبور کی می سازی بخیزان تو همرا همه لب شکره Все, там мега та гушпор кадай. Чиба гушпор кад? Гушпор табги. Охир ма туркам, туркмен. барои ки гушпор мекунам. Турко мекунам ку. میگم که این دعوای گم شده بود با پیداشی دوزه دارو رفت چی نگاه کده دلبایب جان بارداره عزیز این همی را باید در پاسپورتوشون نویسانده شود که همین تری را توجیکای پاپوتی کدام توجیک به ترکیه سوریه گذاشته به فکر من بگم شیار شامونده شده نیم بعد چی دایره بیزه دخش ترگیت نرشیرگی گوش پاری گوشت بعد ترگ نسی رنگ ارمیان نوی ارمیان نباشی یا برخته دینکه که خیر است که ترک باشی یا تمانده ترک رفتگی هم خمانده اگر فورت خیلی بیامورم در سر روش پری آهن این حالی میمونمش بین بیا چی تقرید کنیم امورا تیمت زندگی تبر خدا بزند یا بچه کلان دف شده بدی گم شده بدی با سر کدی پس ای بلنه چیه دا گوشته سغیرت صاحب نداری تو بکدم خدا کو بچم телевизор да имус чия? О, новости. О, англиси будай бачам? 3 сол англиси хондаги, ку перевод ки чи мегам? The FBI office in Georgia has put out an update saying 4 people have died in that incident and that an additional 9 people have been taken to мегум англиси various қати local чи гуфтеса ку hospitals. перевод ки чи Now, they новости? clarified in that statement that the suspect is in custody and alive. There have been some reports that the suspect had been neutralized. They say that is inaccurate. The англиси suspect қати is ах ма alive. гуфтасам ин аз ана гуфтам ку бия гуштингаш батем ҳама сум наветер Just out a statement. yes in statement yes like justly